Pemirsa, wacana indek para pengemudi ojek online utawi ojol nenten ngeranjing ring bacakan molehang subsidi BBM tepat sasaran. Minakadi pertalite kantun simulasi utawi durung kajan tenang, parindekan inucap kabaosang oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Sadurungnya nih Menteri SDM Bahlil Lahadalia nguduhang untuk nenten ngerancingang pengemudi ojol sajroning daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Parindikan inucap sangkaning manut dane kendaraan sani kawigunayang para pengemudi ojol wantah kawigunayang mekarya sakewanten subsidi BBM tepat sasaran leuwih kautamayang wantah sani ngawigunayang transportasi publik. Nampenin parindikan inucap Kemensos kantun nyanto sang pamutus sanis lanturnyane preside kedadosang dasar sajroning ngamargiang kebijakan inucap. Satios punika Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono nugesang yening petang yuta diri pengemudi ojol pacang tedun ngamargiang demo yening bahan bakar minyak BBM bersubsidi inucap nenten kapolihang yening para ojol inucap kantos nenten preside muliang BBM bersubsidi. Kejantenang pacang wenten aksi unjuk rasa sane ageng ring sejebak Indonesia nampenin pamutus saking Menteri Energi miwas Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia nguningayang indik skema pengemudi ojol sane nenten ngeranjing bacakan muliang subsidi BBM tepat sasaran minekadi pertalite boye pamutus sane pini untat kebausang kantos mangkin anggandane kantun nyelehin taler nureksain indik formulasi subsidi energi untuk BBM miwah listrik mangde leuwih tepat sasaran. Bali Pos nguningayang.